ngasi phong khiba tongan Manipur ayuki si phong singdigi maru ebe ipau sing khar khonga charakana Manipur top channel gi meke digi myam da share tawjarake myam lo phoktamina si ahan mada maru ebe pau am oine la ko charakanda St John High School gi boarding the covid sandurakle Maheiroi ahum positive oire Maheiroi punamak test tobiyu JTSA Nune district ki Nungba subdivision ki manung sana laiba St John High School ki boarding the COVID-19 ki license sandurakle boarding the laiba Maheiroi ahum ngasi test tobura positive oiramba thengnabadagi Maheiroi sing mi painare Joint Tribal Student Association JTSA na Nune ki district surveillance officer ngasi sirol ama pisinduna boarding the laiba Maheiroi humphuma COVID-19 ki test tobinaba khankhre JTSA ki general secretary Masanthau Thiomai na khuyek piduna pishin ki serol aduna hai school asi hostel da laibe Maheiroi ahum layong uthorak padagi ngasi nungba CIC da COVID-19 gi rapid antigen test tawbra positive oiba thengna rakhibane hostel asi da makhoi ahum tharaga puna Maheiroi humfu laire hosteler sing asi gi marakta su layong uthorak pa Maheiroi kya yaure maramsina laichet asi hena pak sana sandurok tuna pamdaba thokdok tholak kadabadagi ngak thokna haunaba pak sana covid test sathabiyu nana school campus amasung hostel asibu cantonment zone oina lauthuktuna paikhat pham thokpa section tharang sing paikhat piu haina su cherol aduna makha tarakli amaromda Manipur da haukiba pungkun ga mari asida covid-19 ge positive oiduna lerama miwe ani anaba pharaduna amadi quarantine tobi matam suraduna discharge tokiba go loinana state asida licet asi naruga phagalakhiba apun missing lising kun ga nipan ga samapan ga tara ga nipan yauduna phagalakpagi sang maudra ga nipan ga point humpuga mari yaukre haina covid-19 kamal control room na thadorokpa chirol amana haidi atopa tentak pa paw mana mapuroi bulot khre makubok amasum matai moirang police na fare Moirang police station na konma kokta dagi masagi se kunga mathoirom surabi Ruhida Elias Malika kopi mawama Tharoirok Torel gi khonung da shiraga phangkiba tungna ma ki mapuroiba anis lot khre case asiga mari lainana police na nupi edugi makubok amasum matai faraga numitari ni gi police custody rima lokre police dagi phangba pawnai faraba makubok adugi maming MD Zalauddin Elias Alaruddin Nongyay mayum sahi humfugotre apok MD Anis Khan amasu maki masanupa MD Azad Khan Elias Maiba say nifuni makhoi animak tera khungsang bi ward number 1 dagini mara asida mihad asiga mari lenin JAC ama sengpre JAC asina ngasi chief minister da memorandum ama pisinduna mara laibising hairibu miyedu pungni funi pan gi manungda phabina bhaijaki case asi fast track court sinnabiraga thataruki manungda loisinbiu victim gi family da rule gi matung ina pifam thopa compensation piyu victim gi imung gi miye amada government ki thabak piyu haibina singba yauri amaromda kokta da gi Ruhida Elias Malika ko bi nupi ama shiraga phangki baduda senaramba sing tha ahung gi manung da serak phangana na ba fast track court sinagani hana chief minister nongthomam berena phungdokre heba pawmusu aji phong ki ba si phong sing da phone ri atopa pawamana yungang purakpa Manipuri ahum Nagaland na fare Thasi ki taraga nithoi digi taraga mari fawb gi manungna Nagaland dagi Dimapur district excise na Manipur tamna lakpa truck sing samuke dima excise se get check tawbuda yamlaba Indian made foreign liquor kya miye ahum ko na fagat khre Dimapur gi excise ki pauna hai yungang sing asi tangk anirak thokna se get asimakta digi fagat pangam khibani ahan bagi oina thasi ki taraga nithoi da excise Sek get asida sek tobu matamna Manipur tamna lakpa truck amadagi yungang case tani ga marfu nipan yoroma thena khibane masigi matungda thasi taraga mari de su sek get asida asal awok sing sek tobu matamna Manipur tamna lakpa truck amadagi nga machinjak khapa bora sing khumjilaga yungang case lising amaga sutna gi taruk yoroma thena khi truck sing asiga kona na fagalaba miyai sing adu Lade lakpa Manikanda say kuntraga nipan Ajit Singa say kuntra amadi Laisar Bijoy say kuntraga nitoi kawi makhoi humak impal dagini makhoi gi mathakta Nagaland police na NLTP Act 1989 gi makhata case lakhat khre haina su pawsina makhata na hairi haina su makhata rakli atopa pawamana COVID vaccine kap khrabi rims ki nurse ama laikhidre COVID vaccine kap khrabi rims hospital nurse oi binupi mathasi ki taraga mathoida laikhidre hairi laikhidra binupi adu mahung zoimati sei humfu ko humdoi kawi urkhul district ki singta village tagini pawsnai nurse no PSC hoki February taraga mapanda COVID tagi ngakthokna na hidak kapki hidak kap loba numit manga ni subada no PSC leho horoki amsu madugi matungdagi mak phibam soksin ba hoki
थासी ताराग मथुरे जोइमती सोर होनबदा वाबगी वकत लाकपदगी ऑक्सीजन थजनकी अमसुम फिबम सुक्सिलक्तुना नुमित असीमक्तदा लैखितबनी हाइरि सोर्सना हाइ जोइमती डॉक्टर गी पौताक मतुंग इन हिदाक कापखिबने मा असी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन अमा लैबना हिदाक कापदा यौहनबिगनु हाइना हाइजबसु लैखि जोइमतीना लैखितबसी वैक्सीन कापलुबा अदुगा मरी लैनबरा हाइबदी चपचाना खंगद्री हाइबा पावमसु नजि फोंगिबसि फोंसिंगसिना फोनखि अतोप पावमदना राजभवन बोम लंगशिलमगी केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना पाइख्रे सेइसिगी जनवरी तरागा मापन राजभवन की गेट गाड़ी मसा तोंगदुना लाको मिये अनिना बोम लंगशिलमगी केस दु नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए ना मखाताना थिजिनना पाइख्रे हाइरि एजेंसी दगी फंबा पावसिगी मतुंगिना एनआईए ना थिजिनबदा बोम गी अटैक अदु म्यांमार लेबा स्टेट असिगी लहरुलुप अमगी यथंग मतुंगिना सदखिबनी हाइब खंबगमले हिराम असिगा मरी लैनना एनआईए ना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट अमदी अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज की मखादा केस अमा लखटख्रे पनबा याबदि सैसिगी हौखिबा जनवरी तरागा मपनगी नुथिल पुंग मरी मखाइरोम ताबदा मोटरसाइकल तोंदुना लाकपा मियनिना चाइनाना साबे हैंड ग्रेनेड अमा सिक्युरिटीना कन्ना ngak sieliba राजभवन की गेट लंगसिलखिबने लाइबक फबदगी बोमदो पखाय हौद्रबना असु अपन अमता यावखिदे तुंगना मणिपुर पुलिस ना हिरामसिगा मरी लैनना मिये अहुम फगत पंगमखि हेन पाउसिन मखाताना फुंदोरक्ली अतोप यामना ngakningai ओरिबा पावमना आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम लेफ्टिनेंट कर्नल तरुक यावना पर्सनल तरागतरे सीबीआई ने फारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर की खुथांगना आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट करप्शन चथरमगा मरी लैनना सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक लेबा ऑफिसर मंगा यावना पर्सनल तरागते फारे स्कैम सिगे मरी लैनना सीबीआई ने तोवान तोवान मफम कुंथ्रा थीब हुमगी थबक चथख्रे आर्मी डिफेंस कोर की MCSNA भगवान असी सीबीआई ने बुक तौरबसिंग अदुदा यावबा रिक्रूटमेंट रैकेट असिगी मास्टरमाइंड नि हाइरि स्कैम असिगी मरी लैनना सीबीआई की स्पोकपर्सन RC जोशीना हाइखिबदा एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस तगी कंप्लेन अमा लाकपदगी एजेंसी असिना आर्मी ऑफिसर तरागा तरेट यावना मिये कुनगो हमदोय बुक तोखि केस असिगी मरी लैनना दिल्ली की बेस हॉस्पिटल आर्मी इस्टाब्लिशमेंट सिविल तरागा हमदोय लैबा सिविलियन एरिया यावना मफम तरागा हमदोय रेड चतखि रेड अदुदा केस असिगी मरी लैनबा चेचांग क्यामसु रिकवर तौरे सीबीआई ने फारबा आर्मी ऑफिसर तरा तरेट अदुगी मनुंगदा लेफ्टिनेंट कर्नल मंगा मेजर अनि नायब सुबेदार अमा सिपोय अमा अमसुम आर्मी ऑफिसर सिंग असिगी लोइनबी अमदी मखोई इमुंग मनुंगी मियोय तरुक यावरी रिक्रूटमेंट रैली असिदा सेंजा थुमजागी थबक सिंग अदु सेल ओइना अमसुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की खुथांग सतखिबने केस खरदना कैंडिडेट अमममदगी लुपा लाख तरादगी तरागा मंगा फावबा लौबा यावरी सेनफम सिंग अदु मसिदा सिएनरीबा आर्मी ऑफिसर सिंग अमसुम पर्सनल सिंग असि इमुंग मनुंगी खुथांगदा लौबने हारि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मैकेडी के हाइरिबना हौखिबा फेब्रुआरी 23 दिल्ली की बेस हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट असिगिदमक टेम्पररी ओइना रिजेक्ट तौखरबा कैंडिडेट सिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियरेंस तौनबगी सेंजा थुमजा सथरे हाबिगी कंप्लेन अमा लाखि कंप्लेन अदुगी मतुंग इन केस असि सीबीआई द सिनदुना इन्वेस्टिगेशन चथरखिबनी हाइरि पनबयाबदी आर्म फोर्स ऑफिसर लेवल द एंट्री तौनबी सिविल सिलेक्शन बोर्ड न सथखिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अदुदा पंजाब की सिलेक्शन सेंटर अरान थवो क्या सथरे हाइबा मिलिटरी इंटेलिजेंस न खंगबदी इंक्वायरी चथरबा मतुंग केस असि सीबीआई द सिनरखिबनी हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरगे मसुम लुसिलाकोइना तपमरुइबा पाउंगतंग मैम रापसरमगे मोजाम्बिक मिलिटेंट सिन अंगांग मंगकक्तुना हाटख्रे मोजाम्बिक की अवांग थंगबा प्रोविंस ओइरिबा काबो डेलगाडो द सै 13 सूरब यावना अंगांग ओइरिबा मियोय क्या अमाबु इस्लामिक मिलिटेंट सिंगना मंगकक्तुना हाटख्रे हाइना एड एजेंसी सेफ चिल्ड्रेन फोंदोगली मोजाम्बिता मिलिटेंट सिंगना सतखिबा मिहात अदुबु हक्थेंगन ओहौबा ममा ओइबी अमना एड एजेंसी द फोंदोखिबदा मांगना मसा सिंगा लोयना लोतुना लैरिबा तलकता इस्लामिक मिलिटेंट सिंग अदुना लाकलगा सै 12 सूरब मसा नुपा अमाबु फारगा मंगकक्तुना हाटखि इंग्लिश सिंगनिगा 13 की मतमदा मोजाम्बिकता इस्लामिक इंसर्जेंसी की यहौ लाकपदगी मियोय लिसिंग अनिगा संवा रोम हेन हाटख्रे अदुगा मियोय लाख 3 रोम हेनबना मयु मखै थादोकनदुना लंजेनख्रे मिलिटेंट सिंग अदुना इस्लामिक स्टेट ग्रुप द एलिजेंस ओइ हाइरि सेव दी चिल्ड्रेन की मैखेदी फोंदोरपदा
ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯟꯕꯨ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯁ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯉꯥꯡ 4ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯪꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ 3 ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯆꯣꯟꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯖꯥꯝꯕꯤꯛꯇ ꯁꯦꯚ ꯗꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯁꯕ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫